Wami bringzig wuchi shachu nyamjib kangni kubrik nangni wuchi kureb zhonchi nyamjib baga talam lansog tang niparte. Chidab chigni waga tsiwab chika nima nang yu pab shachur kwablun norzan druma lagni wamjin nang kab. Wuchi ngu sarun sombaga chapshak lorju tsam mabzada. Zhigni ga rantang chimbu yopi wuchi zhigni lorju lang jimjik shweja hachang kwarchin yambab sarto nangadag. In both modern and ancient form, which could help substantiate. Tangsang jerkab pansanga sansam tsonyuk dar jernsam deshong tsam mabar. Hamalay jirjit chivrigni mjirta dafsam lor jeri. Tsong damrig na tsong jirtik chipshong yachang. Arjagar ka nablatag nifshar mung warda. Jig jerkab da waru jerkab chi. Jirjin dib yerlong mangpo permo chi wuchirkay wishchudam nang jimba mabzada. Wujjidam nang tangib jisim jig jimba yimbi. Hamalay jirjik ka mirga hachang mangu konsam chokashki yang shalab takchuk ka wangchab konsam chok rang la yopali. Arjanag jonglab chirtog me paga gongtsarf sarto nanga yachang. Tangrab da shorjin niga ga togni lorju nyamjib chi wuchi ngu sarun sombaga shattun lorju tsam mabzada. Rigni ga rantang chimbu yopi lorju nyamjib shaja yang hachang kwarchin yambab sardib nanga dagla. Yang wuchi shachu nyamjib kanga ngwanzin dawab tserang lagni. Arjagar da wullab lorju ga togni takkaran jirba yoparaftin. Arjagar da wud warkab lorju la nyamjib joglang shakalab chimbu yambab njirjo nanga daga. Ngato pepe denel ha par ngato pepe de tekan dewa bu jaga ditul shunchi cheya ditul principal dolin cheya ke chimbo cha dur kariresin jaga tang pepe de ko logitul in tekan dewa yo de apena beg chu tang rishon denel ha par chu de teka jaga ni yo are deli shi jan ngato pepe rishon tomo mai pas cha are Nyamjib khiwa na bangar tsigla lobchingaf che tsog rikwa ga lokhun li rogo tonjib jaza buti alagni wud dab shara hamalay jirjilabta rigni da mirka ngumzan lam jirni buti amerika kurem jirjil kab hamalay jirjik khig jarkabin ramang ga changnyo mirg chig yonna yang chu tang rigjung ga togni wud dam jirwa chimbu yopam jirjuna gadag comprises of various different groups of people along the Himalayan belt having shared history and culture with Tibet, but finding themselves under different nation states with different ethnic compositions. Arjarkab ngunzan gachani wud rangchung jonte wulla ngunzan fshik yonna yang chu dargjong kay soqib chani jarkab ramang ga ngwa khong sa toha hamalay changnyo mirg khig wud dam jirba chimbu yochang buti yatawa kashi chi mirg janzig yambar konur temkan shung ga yommod tunchi vlegjer kak wud rangni yongwar kwalin gwa songjirjo nanga dagchang janyang jagar wamid che tsog rikwa jona selo lagni Arjagar tabsan shuru mishche tsokam jirwa da nang chu nyamning kortang yang women kiwa sharpa vlegdan lagni mala riwa da marba lotsi namtar dan jirte jagar da wuchim jirwa songochu nang yopatang hamalay jirjid da wut korka tratong kiwi doglang da nyamahsam granga nang jimbari abjigarni ijarang wang longchin kangib sarngo palobi da mnyam par shogrig nang kwan toyun nigayan